Ngiphinde futhi ngibuye kunyaka 2026 sibonge kumveli nqangi ukuthi asigcine kuze kushayela isikhathi esisaphila umphefumulo usahlangene nenyama khona ukuhlakanipha kwethu nokwazi ngoba nje abaningi abashodelwe impilo uthola ukuthi bese kuyiwona impela uJanuary kuzi1 mhlambe bephuza mhlambe kwenzakala ini bakwazana abanye badubulana njalo njalo ziningi igqame ezenzekele kubantu sekuyiwona uJanuary futhi because umhlaba mkhulu omningi okwenzeke kuthina uNkulunkulu sithandile akusikhona ukuthi siyazi kakhulu futhi hayi ngoba singcono siyakubonga ke lokho bese ngiphinda ngibone nomlayezo omncane ngiyiboyile insizwa kuDisemba zenze kahle kakhulu zilobolile siyabonga insizwa insizwa ilobolile kakhulu kulo Disemba sikushayela ihlombe kakhulu kwesikubona kakwenzeka okusho ukuthi imizwa babamkhulu ngempela iyakheka and engikuthanda kakhulu behudula ingqolo impela imoto uyabona ukuthi kuneyinkomo hayi indaba ukuthi khamba ngemali kuphela kuneyinkomo angisona isitha ke nomuntu lobola ngemali kodwa isithi esikhulu sokuthi into yemali isuke ingabinabo ubufakazi and isikhathi samanje abazali banamhlanje abasalungile abafana abazali baqala basebenzisa ithuba mangabe lotshelwa ngemali abangaze bahamba amalobolo noma bebekhona emalobolweni emali bawoze bayibone into engisho futhi bongifonela bethi sasithi uyadlala ngidluleke lapho ngisekuthini ni qinisekisani ingane zakwethu nini ningakabakho ubuhlobo ukuthi abantu enibambisene nabo ngampela kungabe la enibazi ukuthi bahlala khona abakhona noma babhile ongakhona ngampela awuyihluphe nansi ngingenza ngehomework yonyaka wonke landela imigudu umuntu wakho ophikisana nawe esifazana ungamboni ngoba ephuma kaMwandla bese uthi wena uzolobola kaMwandla ungenazi iqiniseko babhubhile abafowethu ngokulobola endaweni errong babhubhile akaqondani nawe uzongayinaki lenkulumo kanti nakwena kuyeza awumkhulu umlezo wami enginawo 2026 qaphelani ukuthi lobo abantu enibambisene nabo umese nakho ubuhlobo nilobola endaweni okuyiyona uma ekhuliswe kaba behlala kababa ekutshela ukuthi hayi mina ngikhuliswe izimo ezithile ngihlala kababa kodwa engenzelwanga lutho nqaba ukuhambisa amalobolo kababa ngoba lento ishaya umkhwenyana kusasa engikhuluma ngento esixavatha abantu esishaya abantu abaningi ishaya umkhwenyana lento kusasa nqaba uma ngabe kuwukuthi nje uhlala kwababa kodwa unali konina lume bakhe lo sifazana akakhuliswanga komalume wena usufuna ukuhambisa amalobolo uhambisa lento engenzanga lutho cha ngoba into efuneke niyazi kwaZulu kunenkomo eyanqanyulwa angani noma ukuthi bayinqamo noma ukuthi benza kanjani iyayikubuntu ukuthi noma ngabe kuthiwa ke kulowo muzi lo abakhonanga ukwenza kodwa makukhona abakhonanga ukuyithatha ingane beyenze imfanelo zakhona uma kukhona ukuyinakekela nokuyibheka yayiba khona inkomo ephuma uthiwe yeqolo likayise yokuthi phela kahle igazi la kayise yayiba yinye uzokuthiwe yeqolo lo nkomo abake bebuza abanye abantu kwabanye abantu abaphambili abazimpunga ngiyanicela insizwa eningakaloboli uyeza uGudi bayeza oJune kuningi nje okwenzakalayo unyaka mangabe usuqalile akona ukuthi uDisemba kwakho ngabuhlobo qikelela ukuthi umuntu obambisene naye uyamlandela uyamphenya iyamshaya umkhwenyana ukuthi lobo le ndaweni errong babhubhile angikhulumi ngento mina ukuthi ingane kwani babhubhile abafowethu lento iqinisisha umkhwenyana kusasa uthi ngalobola ngaqeda Nkosi emboni inkinga la ikhona engilobole khona kusendaweni errong uyayizwa ke manje kusendaweni njani errong la ngilobole khona and okusuke sekuyinkinga abasuke kuyila kusuke kubhilonga khona lo ngane basuke bona befuna into eyodwa besuke befuna imfayilo zabo and bekuveze futhi ukuthi abakuthandi kangakanani nje ngoba nje ngakho ke bafowethu inkinga lento yenkomo iyakhulumisa kakhulu ngiyabonga ngethuba